reka nkubaze ikibazo kimwe gusa, kuki umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cyo gushyira ku rutonde rw'ibihano bikomeye cyane abayobozi ba AFC/M23 ndetse n'abatwirwaneho bamarira mu gatebo kamwe n'aba FDL na ADF? Ese ni kuki leta ya Kinshasa ikomeje kugaragaza ko ishyigikiye agahenge imbere y'amahanga, nyamara mu ibanga rikomeye ikoresha indege z'intambara zitagira abadereva cyangwa drones ndetse n'ingabo z'u Burundi mu kurimbura no kugota abaturage bayo b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Minembwe? Uyu munsi tugiye kwinjira mu muvuno wa gipolisi n'intambara yeruye iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, intambara y'ibanga irimo abacancuro, ideology y'urwango, ihuriro rishya rya gisirikare rya AFC na twirwaneho ndetse n'ukuri guhishe mu ruzinduko rw'amahanga no gushishikesha abavugira uburenganzira bwabo. Komeza ukurikirane iyi nkuru kugeza ku musozo, kuko ibyo tugiye kuguhishurira birenze kure ibyo ubona mu makuru asanzwe. Kuwa 14 Gicurasi 2026 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe ibihano ku rwandiko rw'igihumbi 533 kagiye mu mizi y'ikibazo cya Kongo gafata icyemezo gikomeye cyo gushyira abantu batandatu n'imitwe ibiri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano bikakaye hashingiwe ku gice cya 7, no kuvuga chapitre ya 7 cy'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Ibihano ntabwo byoroshye, bikubiyemo gufatira imitungo yose aba bantu cyangwa iyi mitwe bafite mu mahanga, kubabuza kurenga imbibi z'ibihugu byabo, ndetse n'ibihano byo kutabagurisha cyangwa kubagezaho intwaro z'ubwoko bwose. Abafatiwe ibihano ku isonga harimo Corneille Nangaa, umugabo wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Kongo Seni, ariko bakaba ari we muyobozi w'ikirenga w'ihuriro rya AFC/M23. Iri huriro rero rikaba ryarafunzwe cyangwa ryaratangiye kubaho mu mwaka wa 2023, ry'ubwaryo ryamaganwe nk'umutwe udasanzwe wifatanyije n'umutwe wa M23 cyangwa Congolese Revolution Army cyangwa Armée Révolutionnaire Congolaise ariyo ANC. Dore urutonde rw'abandi bayobozi bakomeye bafatiwe ibihano n'iki cyemezo. Hari John Imani Nzenze, uyu ni Corneille ufatwa nk'ubwonko n'umutwe ushinzwe iperereza, no kuvuga intelligence chief mu mutwe wa M23. Rodi mushinja gusezeranya, gutegura no gushyira mu ibikorwa bya gisirikare by'uyu mutwe. Hari Sebastien Uwimbabazi, izina ry'intambara ni Gilbert Kimenyi cyangwa Nyembo Kimenyi, Jenerali de Brigade, akaba n'umwe mu bayobozi bakuru umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Reka tugiye kuri Gustave ku bwayo. Uyu ngira ngo izina si ubwa mbere muryumvise, ubundi yitwa Sirikuf cyangwa Sarkuf bitewe n'uko abisoma. Corneille akaba n'umuyobozi wungirije muri FDLR foka, uyu akaba aherutse no kugirwa umuyobozi mukuru kabuhariwe w'abakomando uzwi nka CLAP, no kuvuga CLAP ngira ngo murayizi ni ya Special Forces ya FDLR. Uyu mugabo rero ashinzwe ku mugaragaro kugaba ibitero ku basivili, gushimuta abantu hagamijwe kwaka ingurane y'amafaranga no gusahura umutungo kamere wa Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Hari kandi Mohamed Lumisa, umugaba mukuru, muganga ndetse n'umuyobozi ushinzwe ibikoresho n'imigenderanire yo hanze, no kuvuga ni external logistics mu mutwe w'iterabwoba wa ADF ukomoka muri Uganda. Hari Charles Sematama, ngira ngo Sematama muramuzi, ni Corneille akaba n'umuyobozi wa gisirikare w'umutwe wa twirwaneho ukorera mu misozi miremire ya Minembwe, ngira ngo muramuzi neza cyane. Iki cyemezo cyo guhuriza hamwe mu gatebo kamwe abitwaza intwaro baharanira uburenganzira bwabo nka twirwaneho na AFC/M23, ukabumba n'imitwe y'iterabwoba y'abajenosideri nka FDLR na ADF, kiratwereka neza ukuntu diplomasi y'amahanga ikomeje kuyobya cyangwa kwirengagiza inkomoko nyayo y'akarengane mu karere k'ibiyaga bigari.
nubwo umuryango w'abibumbye ufata ibyo bihano uyu mutwe wa AFC M23 uherutse kugaragaza ko ibyo urimo ari intambara yo kwirwanaho ndetse no gushaka amahoro arambye mu gihe hagiye humvikana ubuhamya n'amajwi asaba ko habaho agahenge ko guhagarika imirwano impande zombi zarebanaga ayingwe. Mu kiganiro n'itangazo rikomeye ryashyizwe hanze na Corneille Nangaa, AFC M23 yashimangiye ko yiyemeje gushyira mu bikorwa ibyemezo by'agahenge byavuye mu biganiro bya Doha bidasubirwaho kandi mu bunyangamugayo. Nangaa yasobanuye ko ubu ari uburyo bwo kugaragaza ubukure mu bya politiki no gushaka igisubizo kirambye cyunze ubumwe kandi kitagira uwo giheza mu gukemura amakimbirane ya Kongo. Nyamara se ukuri ko ku rugamba kumeze gute? AFC M23 yamaganye yivuye inyuma icyo bise ingamba zo kuba babeshya ko bari muri diplomasi zikoreshwa na leta ya Kinshasa. Aha baravuga ukuntu leta ya Chilombo ikomeza kubyara utundi dushami n'ibiganiro bya hato na hato byabaringa hagambiriye kuyobya burundu inzira nyakuri y'ibiganiro bya Doha cyangwa ibya Washington, ubwo tukavuga na Rwanda na Nairobi byabanje. Ibikoranire igamije kuba yaca imbaraga ibiganiro by'abahuza no gutinza nkana igisubizo cya politike gihamye. Igitangaje kandi giteye ubwoba ni ukuntu mu gihe Kinshasa ivuga ko yemeye agahenge ku rugamba ho ibintu ari bindi. Ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ingabo za leta y'FARDC zikomeje ibikorwa by'ubushotoranyi n'intambara yeruye, aho leta ya Kinshasa ikoresha abacancura abanyamahanga mercenaries twakomeje kugenda tubagarukaho bavanwa mu bihugu by'i Burayi n'ahandi kugira ngo bayobore intambara zikomeye mu burasirazuba. Ngira ngo murabizi ko abacancuro hari abaturuka muri Amerika Latine n'abandi benshi bagiye bazanwa na Eric Prince ndetse n'abandi twakomeje kugenda tugarukaho. Abandi ni ibitero bya hato na hato, ngo ndavuga ibyo leta ya Kinshasa ikoresha n'ibitero bya hato na hato ku migi n'uduce dutuwe n'abaturage benshi, barasa ibisasu biremereye bishwanyuza abasivili b'inzirakarengane badafite kirengera. Icya gatatu ni ugufatanya n'imitwe yitwaje intwaro y'abahezanguni. Leta yakomeje guha intwaro no gushyira mu myanya y'imbere mu rugamba imitwe y'abazarendo na FDLR, tutibagiwe n'umutwe wa Kayumba Nyamwasa wa P5. Gira ngo murabizi ko iyi muzamashyaka ari muzamashyaka icyo bise P5 cya Kayumba Nyamwasa nacyo cyamaze kwinjira mu mirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Rero kuri AFC M23 iri jambo ryo kwemera agahenge ku ruhande rwa Kinshasa cyo kindi uretse ikinamico yo mwitangazamakuru ndetse n'igicucu cyo kubeshya amahanga kugira ngo leta yihuze inshingano zayo kandi ikomeze mu ibanga umugambi wayo wo kurimbura abaturage no gukomeza intambara itabashije cyangwa idashobora gutsinda. Mu bindi bitangaje, AFC M23 yongeyeho ikintu gikomeye cyane ku mutekano w'akarere. Yamaganye imyitwarire ya perezida wa Burundi umaze iminsi yinjiye mu nshingano zo kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union. AFC rero ivuga ko ihagaze nabi kubera ukuntu imyitwarire n'ingabo z'u Burundi zikomeje kugira uruhare rweruye mu bwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge mu misozi miremire ya Minembwe. Batanze umuburo ku mahanga ko nihatagira icyo amahanga akora aka karere kagiye kugwa mu mwijima w'amakimbirane ashingiye ku moko ndetse no kuba n'ahazaza hashobora kuba haboneka muri aka gace. Kugira ngo wumve neza impamvu umutwe twirwaneho ndetse n'umuyobozi wawo Corneille nk'uko bamwise muri tangazo, ariko ubundi ngira ngo murabizi ko ari Jenerali Matama bashyizwe ku rutonde rw'ibihano bya Loni cyangwa impamvu bahujwe na AFC M23. Tugomba kugaruka inyuma tukareba ibyavuzwe n'impuguke Dr Alex Mvuka ku ntambara ya Minembwe. Intambara ibera muri Minembwe ubwo turavugaho mu misozi miremire, si amakimbirane ya gisivili asanzwe, oya
n'ingaruka z'imigambi ya jenoside ya leta ya Kongo n'inshuti zayo bashyize ku baturage b'abanyamurenge mu myaka ishize. Abasirikare babarirwa mu bihumbi ba FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'inshuti zabo za Wazalendo ndetse na FDLR basize ubuzima iminembwe barwanya abanyamurenge gusa. Iyi ntambara yahinduwe igikoresho cya politiki no kuyobya umutungo w'igihugu, nyamara ikaba ishingiye ku rwango rw'amoko ndetse n'ubupopuliste budafite gihamya. Inkomoko y'uwo muriro yatangiye hagati y'umwaka wa 2015 na 2016. Icyo gihe iyi mitwe yitwaje intwaro yakomotse ku moko y'abanyindu, abafuriru n'ababembe yaboneyeho kubona intwaro zigezweho. Ubona nyine gira ngo murabizi neza ibyo Kinshasa ikora. Bagabye ibitero simusiga ku banyamurenge, barabica ndetse basahura amashyo y'inka zabo zisaga ibihumbi 700 kuva muri 2017. Ibitero byakajije umurego kuko iyi mitwe yari ishyigikiwe ndetse ihabwa ibikoresho n'abasirikare bakuru mbarwa muri FARDC. Abagize intambara umushinga wo gucuruza abantu n'imitungo, dore abajenerali n'abakoloneli badasanzwe bagize uruhare muri uko kurenganya abanyamurenge. Hari Jenerali Derife Kahimbi witabye Imana mu buryo budasobanutse, Jenerali Yav Filemo, Jenerali Akili Mundosi, Jenerali Dieudonné Muhima, Jenerali Pacifique Masunzu nubwo akomoka abanyamurenge yabaye igikoresho muri uwo mugambi, Jenerali Shikatenda Shabani, Coloneli Andre Ekembe n'undi witwa Honoré Katembo. Iri huriro ry'abasirikare ba leta n'imitwe y'ubwoko bwatumye muri 2017 imidugudu ibarirwa mu magana isenywa ndetse abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahunga ibyabo basigara iheruheru. Mbere yuko twirwaneho ifata intwari z'abanyamurenge zagerageje inzira y'amahoro n'ibiganiro. Abagabo babiri b'igikundiro, Mr Rwanyintare Matalata na Mr Bonfils Rutebuka, batangije ubukangurambaga bukomeye bwo gukora ubuvugizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu murwa mukuru Kinshasa. Bakoze inama nyinshi z'abaturage binginga leta ngo ibatabare gusobanura ko hari ibyago byo kurimbura ubwoko bwabo. Ariko se byaje kugenda bite? Mu buryo butunguranye kandi buteye inkeke, Mr Rwanyintare Matalata yaje gupfira mu ruzinduko rw'akazi yarimo muri Kenya i Nairobi. Nibyarangiriye aho Bonfils Rutebuka afatanyije na bagenzi be Stefano Semujomba na Rubibi Mporana bagerageje gukora ibiganiro n'iyo mitwe yitwaje intwaro yabahigaga kugira ngo babane mu mahoro. Ariko bari abasirikare bakuru ba FARDC bivanze mu biganiro babiburizamo kuko basangaga intambara ariyo ibaha amafaranga. Abonye ko nta gihamya cy'uko bazacika ku icumu, Bonfils Rutebuka na Gabriel Buhuru bafashe icyemezo cyo gukoranya urubyiruko rw'abanyamurenge batangiza umutwe w'igihango bise Twirwaneho. Ni gute babonye intwaro? Bakoze bikomeye, bashakisha amasasu n'intwaro muri FARDC nyine, bakoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo birwaneho ku bitero bya FARDC n'inshuti zayo z'abajenosideri. Twirwaneho ntiyabaye umutwe w'abagizi ba nabi nk'uko Loni ibivuga, yabaye filozofi n'imyumvire y'ibanga yo kwirwanaho mu mahoro ku rubyiruko rw'abanyamurenge hagamijwe gukingira abasivili bakorerwaga ibitero n'itotezwa ridashira ryaterwaga inkunga na leta yose irebera, ndetse n'ingabo za Loni MONUSCO ziri muri iyo misozi zaracecetse. Hagati y'umwaka wa 2019 na 2021 ibintu byarazambye cyane nyuma yuko hakomeje imakazi ikomeye cyane ku kugira komini cyaro ya Minembwe. Ikigo gishobora kuyobora bimwe mu bikomerezwa muri politike no mu madini muri Kongo, abantu nka Eva Bazayiba, Omar Burakari, Musenyeri Sebastien Muyembo, Justin Bitakwira ndetse na Claude Misale Mugomberwa batangiye gukwirakwiza icengeza amatwara ry'uburozi mu baturage. Babwiye abakongomani ko uburyo bwo guha Minembwe komini ari ugushyigikira ko abanyamurenge babona uburenganzira ku butaka n'ubwene gihugu nkaho batari abanyekongo nk'abandi.
Perezida Felix Tshisekedi akaba noneho yaruriye kuri iyi nkundura y'urwango atangira gushyigikira ku mugaragaro imvugo z'urwango hate speech. Aha niho haturutse ibikorwa byo guhiga abantu mu mijyi nka Goma na Bukavu bafatiwe mu bice bitandukanye kubera uburanga cyangwa kubera uburyo bagaragara ndetse n'izuru ryabo, babica babatwika amapine mu muhanda, bakabita abacengezi cyangwa infiltre. Ibi byose byakozwe mu gihe mu misozi miremire ya Murenge cyangwa ya Minembwe ho intambara yari ikomeje gukomera. FARDC yafashe gusahura inka zisaga 700, barya 45% by'imidugudu yose y'abanyamurenge, batwika cyangwa basenya insengero zirenga 600. Leta ya Kongo ntiyagarukiye ku mbunda zisanzwe, yatanze amabwiriza yeruye yo kwica umuyobozi mukuru wa twirwaneho Jenerali Michel Rukunda Makanika. Igitangaje nuko mu yindi mitwe irenga 2,000 y'abamayimayi iri muri Kongo nta numwe muri iyo leta yigeze ishyiraho amabwiriza yo kurimbura abayobozi bayo. Kuki twirwaneho rero byagenze bito? Kuri twirwaneho nakabuza leta ya Kongo yabafashe nk'umutwe w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, no kuvuga atavuga rumwe na politike yabo na gisirikare. Kinshasa yakoresheje amamiliyaridi y'amafaranga igura indege zitagira abadereva, drones zirasa abaturage, zirasira mu kirere, izikoresha mu kumisha ibisasu ku basivili abanyamurenge muri Minembwe kugira ngo ibakure ku butaka bwabo. Mu mwaka wa 2021 binyuze mu muvugizi wa leta Patrick Muyaya, Kinshasa yafashe icyemezo cyo kwita umutwe w'ibanga w'abaturage ubatwirwaneho umutwe w'iterabwoba, terrorist group. Nyamara nta gihamya na kimwe cyangwa igikorwa cy'iterabwoba uyu mutwe wigeze ukora ku baturage bo mu yandi moko. Nubwo inararibonye z'abanyamurenge zagiye guhura na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi zimusaba guhagarika uwo mugambi wo kubatsembatsemba, ntiyigeze hagacira ibyifuzo byabo, ahubwo yongeye ingufu z'imashini za gisirikare n'ingengo y'imari no kubamaraho, ashingiye gusa ku mabwire n'ibihuha by'abahezanguni nk'abajiste bitakwira. Dore n'iyindi gahunda ikomeye cyane amahanga yirengagiza igafatira ibihano abantu bakomeye, ubwo navuga muri twirwaneho na M23. Leta ya Kongo yashyizeho gahunda ya kato ku banyamurenge. Abanyamurenge babujijwe gukoresha imihanda ihuriweho n'andi moko, kandi niyo bashatse kuyikoresha ngo bajye gushaka ibiribwa cyangwa kwivuza bacibwa imisoro na za bariyeri ku byiciro nyinshi, izindi ziri ku bandi bantu cyangwa izo bashyira ku bandi baturage b'abanyekongo muri Sud Kivu. Uko niko rero kuntu bwa mbere mu mateka ya Kongo hagaragaye igisa nka apartheid nyakuri. Mu misozi ya Plateau ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi zamaze umwaka wose n'igice zibuza ibiribwa, imiti n'igitoro kwinjira muri Minembwe, zigota abaturage bafungiye ahantu hameze nk'ibigo byakorewemo iyicarubozo mu gihe cy'abanazi. ngira ngo murazizo bitaga concentration camps, kugira ngo bazi bapfe bishwe n'inzara cyangwa bamere nk'abagomba kwemera kuva ku butaka bwabo bahunge. Ubu ibintu byafashe intera, uko ibyo bitero byakomeje kugendera ku muvuduko wa jenoside yo kurimbura ubwoko, abaturage ba Minembwe bakoze ibikomeye byo guhindura uburyo babayeho. Kuva kwa 26 Gashyantare 2025 umutwe wa twirwaneho ukaba ari haye umurongo mushya, ndetse baza no kutangaza ku mugaragaro nk'ishyaka rya politiki rihanira uburenganzira, ukwishyira ukizana n'ishema ry'ubwoko bw'abanyamurenge. Abanyekongo, ubwo ndavuga abo muri leta ya Kongo, bakaba bariyemeje rero kubatsembatsemba no kubamaraho, kubakora ku ikarita ya Kongo no mu mateka ya Kongo. Twirwaneho ntiyari ifite andi mahitamo, yahisemo kwinjira mu masezerano y'ubufatanye bwa gisirikare n'umutwe wa AFC M23 kugira ngo bafatanye urugamba rwo guhangana n'icyo kibi kibagabaho iterabwoba.
na leta cyangwa kigabitera bwoba ku baturage. Aha rero niho tugomba kwibaza tuvuze induru tuti kuki amahanga areba ibi bintu muri ubu buryo. Perezida Tshisekedi yahaye agaciro n'inshingano zemewe n'amategeko imitwe y'abasahuzi ya Menya ndetse na FDLR yakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yayinjiza ku mugaragaro mu gice cy'ingabo z'igihugu za reserve. Gusa hagamijwe ko abaha uburenganzira bwo gukomeza ubwicanyi n'umugambi wo kwikiza abanyamurenge. Nyamara nubwo twirwaneho yari mu biganiro bya Nairobi, yemwe iryo hirwe ryo kwinjizwa mu ngabo cyangwa kuvugana na leta irarengana karahava binyuze mu ivangura rikabije. Niba twirwaneho yarabaye umutwe urwanya leta mu bya politike no ku rugamba rweruye, kandi niba abasirikare ba Kongo abo Burundi ndetse n'aba FDLR n'abazalendo bari kubira ibyuya bagapfira iminembwe, byose icyo kindi uretse ingaruka zidahakanwa z'imigambi ya jenoside ya leta ya Kongo. N'ingaruka z'ubufatanye budasanzwe Kinshasa yagiranye na leta y'u Burundi mu kwimakaza urwango ku batutsi abanyamurenge. N'ingaruka z'ukuntu leta ikomeza gutera inkunga amatsinda y'ababicanyi yo mu gihugu no hanze yacyo, yereka ku basivile cyangwa ikayerekeza ku basivile b'abanyamurenge bo bafashwe nk'abanyamahanga ku butaka basanzeho basekuruza babo. Ibihano by'umuryango w'abibumbye ku bayobozi nka Corneille, Nangaa na Matama bishobora gushimisha abanyapolitike mu biro bya New York na Kinshasa, ariko kuri komisezi miremire ya Minembwe ndetse n'amateritwari yo muri Kivu n'amashyamba ya Kongo kugaragaza ko aho urugamba rwo kwirwanaho ndetse no guhanira kubaho rugeze, nta cyemezo na kimwe cy'amahanga gishobora guhagarika abantu biyamye amateka yo gupfa nk'amatungo. Aka karere k'ibiyaga bigari kari mu ikorosi rikomeye. Ese amahanga azakomeza kwirengagiza ubwicanyi bukorwa na drones z'ubwoko n'abacancuro ba Kinshasa, cyangwa izashyira imbaraga ku masoko y'ukuri kugeza ubu agifatwa nk'ibanga? Twibande kandi dukurikire cyane ukuntu ubufatanye bwa AFC mu Vitorana twirwaneho bukomeje guhindura ibintu ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo mu minsi ya vuba.